usichazele kabanti ngalo leli bhange lemlandvo eveni. Mhlambe nje sekungaba kubuta ngalapha kubo vision, mission ama objectives khona kuma National Archives. Siyabonga Nkosi. I-National Archives njengoba ngisho ukuthi ithunywe ukuthi live aligcineleke kahle umlandvo walo kuze litati. Ngakho-ke njenge-department kulamahlombe ethu ukuthi le mininingwane kusuka udalwa ngoba siyayisithi lirekhodi liyadalwa likhule. Kusuka kudalwa-ke kuqala nje iphepha lekucala lelikwakhiwa lingene efayileni linakeke ukuthi ligcineka kahle kulandzelana ngoba phela umuntu ngeke nje aqale utawuqale akhule aqafude emva kwekhansa asubona umuntu sekathi ngwe angakaqali wakhansa. So lokugcineka kwalomlando ke kuhamba ngaleli tebhili. Kunendlela yakhona ke International Archives la kayakhile ema standards ukuthi kwente kanjani. So kumthwalo wa National Archives ke lokuthi lamatiko nalesive asifundziswe lokuthi ugcina njani lo mlando usese lematikweni kuze ngalenye ilanga kutoba ngumlando losekuphelele. Yes. So sibheke ukuthi live nje likhona kuba nemlando lo complete lotawukhona futhi ukuthi utfolwe yibo bonke abantu le access lesikhuluma ngayo ukuthi akusuba khona umuntu otawuvimbeleka ukuthi mhlambe ngoba mine ngiswele imali ngeke ngikhone ukuthola umlando ngoba mine kumbe ngawuthini ukhubatekile kumbe awutawukhona ukuthola umlando. Ngiko nje lesicubulo salonyaka sithi archives accessible to everyone. So sisebenta lokho ke lokuthi asikhone umlando ukufikisa kibo bonke abantu. Wavele wayishaya khona lapha kulombuto wami lulandzelayo ukuthi ngoba siyeva ukuthi leli hhovisi lelimcoka nenzima lelidlala kweeveni imcoka kakhulu ngoba phela uma ungadada ukuthi usukaphi esikhatsini lesiningi kube sekuba insayene kutibona ukuthi ubhekephi nekubona ishintsho nekubona lokunye lokwendekako. Ingabe ngitiphi itaba lentendako nelhovisi kwenta siciniseke ukuthi sive imimango iyadi ngani. Siyabonga Nkosi. Sili office ngicabanga bese ngishito nje lokuthi vele siyaphithitela nje. Ngoba lo mlandvo ungilesive vele. Kumgcoka lokuthi lesive sati lokuthi sikhona sinani. So lesikwendako ke siyaphuma siyele emimangweni bese ngishito ukuthi noma ngabe kunemihlangano nje emangweni noma ngabe kumbe umango ubite kune-activity lethita ngibeke kanjalo siyafika sitawufundzisa ukuthi sikhona silibhange lemlandvo ungathi tfola nje tintfo letifaka naku ekhatsi njalo ngeminyaka siyabuka usyllabus nasetikolweni ukuthi singabambisa ngakuphi ngalokuthi naleti ncwadzi tethu letifundwa abantu bethu etikolweni ukhanza lokuthi kumbe kune topic thite kumbe siswati noma history le ivelile lapha but ayikakhona lencwadzi lokungena le engonyulukeni. So njalo ngeminyaka siyayisibuke ke lokuthi singabambisa ngakuphi sihlangane nabo thishela ukuba ukuthi National Archives ase usibambise ngokuthi kumbe usifundzise lena ama topics nanga. So dawubona nje singalekhathi leti kuyashintshana nje mabhasi bayehla bayenyuka bothishela nebantwana senda lokho. Inase redweni kanjalo ngabo lesine nje sine luhlelo lwa National Archives lapho sifundisa khona kunene. Okay, mhlambe singakafiki kakhulu kule ndzaba yaleli viki leli. Ngitiphi inhlangothi letakha National Archives asawonke. Uchazele nje umbukeli. Okay. National Archives ngawuthi broad. Kunetinhlangothi vele Nkosi leti ehlukahlukene. Lukhona inhlangothi lolukhulu ngawuhlule ngamile nje yonke le National Archives our administration la khona utawukhanza khona kuna director. Bese sisiyendlula kuba nenhlangothi
lona lolugcile ekubukeni ema-records, sithi records management. Ngulaba-ke laba uma bangena nahulumende wonke utawufundzisa ukuthi yini li-record uligcina njani kuze akhone nalongekho kule office nasukufuthile wena wayengcenye solo leli record litfolakale ungafuni ukuthi kuyobitwa wena la sukhona khona kwentiwa njani ubhalwa njani records management ke loyo. Bese sesiba-ke naloluhlangothi lwe-research and collections. Sengilapho khona-ke lo mniningwane nase usukile letikweni so uthethe lesigaba sekuthi sewuli-archive. Umthetho wethu nje ukuthi emva kwa-20 years sekuyavuleka sekuba le-archive. Kanti ungakapheli lo 20 years kuseseli-record lenelitiko lelo lisalisebenzisa ukuthi lithathe tinqumo angithi uhulumende nje usengabuyela kilo. Bese-ke emva kwalo 20 years sesithi-ke nyalo seli-archive le nawe lofuna ukucwaninga sowungenta uthole lelo fayela ulivule ucwaninge uyobhala lokubhalako. Laba ka-research-ke labo and collections lese basinakele-ke lokho lese bakhona nokuthi nakafika nje umcwaningi bamlayele ukuthi lese kuvulekile emcwaningi naku bamnike leyo ncwadi abone-ke yena ukuthi ufuna ukucwaninga ngani athole kona. Bese sesiba-ke ne-special library. Special library ngula khona utawuthola onke ama-reports ahulumende, utawuthola onke ama-gazettes ahulumende, utawuthola tonke tincwadzi letibhaliwe angithi nje konke lokubhaliwe kwabhalwa ngelive lethu kwabhalwa ngeMaswati. Siyakugcina-ke loku special library-ke kona utakuthola kumbe nakulenye i-library but lapha kithi sendela lokuthi kwendela ukuthi singeMaswati. Nangabe nje kunencwadi leyabhala eSwati noma ngabe ayisafundwa etikolweni ngiyabhekisa leyo ncwadi leyo ufune uyithole noma 30 years after. Ibohamba kahle emdikileni njena labanye abayakunika labayifundza kade ufanele uyithole leyo ncwadi leyo. Ingubo lelihlata siphika letincwadi tethu letibhalwe ngeMaswati noma yini-ke lenye lebhalwe ngalelive lethu sitokhangisa ngabo ngoba kungilomlando wethu utakuthola ka-special library. Bese siyandlula-ke lapho sesidaba nelihlangothi lwaka-information systems. Utawunaka Nkosi ukuthi phela kulamalanga vele wonke umhlaba ugijima ne-technology ebuchwepheshe. So nathi akafanele sisalele emuva njenga-National Archives. Sinalo hlangothi-ke lolu sibukele ukuthi uhulumende asasebenta le mininingwane ngoba nyalo vele seyikhiciteka le ku-technology. Kwenteka kanjani-ke lokuthi ikhona ekuqhubeka igcineke ngoba phela itolo besigcina emaphepha wafaka emafayileni yowabeka nyalo-ke sesitakwenza kanjani ngala ka-technology. So sinalolu hlangothi lelo-ke lulubuke lokho nalokuthi-ke lokhu lokukhona lokungemaphepha kwanifulonfulo asithole indlela yokuguqula ngoba le nsha yethu nje lekhona nyalo uyithumela lapha yothi ubeke emafayela isithele ngale so sebafuna lokufunda technological wise. So lokwendeka-ke ukuthi siyazama-ke lokuguqula sithi siya-digitize guqula lamaphepha ethu ukuthi abe digital so that sitokhona ukuthi sive sikhone ukufunda ngomshini. Liphupho lethu ukuthi ngalenye ilanga ungakudzini ukuthi kumbe usukele ekhaya utofunda akube khona nje utawukhona vele ufunde usekhaya. Okay. Bese-ke sesiphinde siba neluhlangothi sivame ukuthi isibhedlela sethu njengoba sisho ngithi siyafunda lapha kufike abantwaneni bafunze iphepha lihamba lonakala. Noma ngabe kumbe lokulalelwa kuyo ema-CDs nani kuhamba bese kuyonakala. Sinalo hlangothi-ke lesithi-ke preservation na conservation. Ngilapho khona selapha khona-ke lo mlando welive lokho lesekuhlephuka lokho lesekulimalela kuhambe-ke kuye khona ilaboratory eNkosi le
sebenza ngema standards ase laboratory, sebenza ema chemicals. Ngiko nje kumgcoka lokuthi sikuvetele ukuthi even nalaba labende le science siyabadzinga ngila sifike khona ke bese sesibasebenzisa khona kuze le tinto lokhona kwenteka ngale lizinga lemhlaba ngale ka preservation and conservation.